Assalamualaikum, жамаат, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мына Ороз жерде ушу кочкорду Курсан акеге ален кылып атат. Эхсанга садака кылып атат. Мына алеңлерин айтып коюң, ушу сатыкка сатып, ушул кой сатылса, ошонун бардыгыны пулуну жака беребиз деп атат. Беремин деп. Мен өзүңүз сөйлөп коюңуз. Şu koçkordu satıp şu Kursan akanın balasıga bereylik dedik edi. Şu niyet kıldık edi. Xuda kalasa Qozuvağı kelgen men 125 ming gap kelgen Naraşan. Liniyası Karablevskiy deydi. Kulağı 20 cm. Boy 96-97 cm. Hem kançaga satılsa şu akçanı bardığın şu balaga veririz. Şu bala жақсы болып кетсе oldu. Allah razı olsun. Şu aylığınızda şunday. Жамаат көрүңүздөр, ушул койго кызыккандар, койго коем дегендер болсо, şu жакшы баада канчага сатылса, шуну келип көрүп, содалашып ален кылыңыздар, жамаат. Allah razı olsun sizden de.